Imam prijatnu dužnost da vas pozdravim u ime Matične biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru, koja je izdavač i organizator promocije knjige Slavoljuba Gacovića, Petrekatura, pesma za ispraćaj pokojnika u Vlaha Undija. Glas pevačice ima taj vibrato. To je nešto što je genetski usvojeno. To je boja jednog muzičkog dijalekta. To nemaju svi narodi. Recimo, evo, konkretno glasi to imaju kao obeleženje svoga pevanja. Naravno, ženski glasovi su prodorniji, imaju taj jedan visoki registar i to se jako lepo čuje. To preovlađuje i u petrekaturama. Sada čujemo snimak jedne petrekature u izvođenju pevice Anke Vikšić iz Melnice kod Žadrice. A uđeš lume, pa se letuață, uđeš lume, să letuață. Acum ești mândră și frumoasă, cum ești mândră și frumoasă. Kada sam videla tih 37 varijanata teksta skupljenih na jedno mesto, pitala sam se da li je moguće da sada 2000. godine neko na terenu uspe da sakupi toliku količinu tekstova. Druga stvar, koju sam isto tako znala odmah, koliki rad stoji iza tih sakupljenih 37 tekstova. Znate, one stanu lepo u korice ove knjige, ali mislim da je prvo pitanje moje bilo Slavoljubu, to ću vam možda reći, koliko se godina to skupljalo da bi se dobilo tih 37 tekstova. Kolega je obećao da će sve te tekstove i ceo taj svoj skupljeni korpus nama jednog dana prezentirati i ja se nadam da ga svi ovde držimo za reč da ćemo ugledati i nastavak ove knjige. Ono što jeste zapravo novina ove knjige, to je njena ortografska transkripcija. Transkripcija vlaških govora je inače veliko i sporno pitanje u našoj lingvistici. Kolega Gacović se odlučio za, po mom mišljenju, jedini i pravi izbor, a to je fonetska transkripcija, ona koja je usvojena u romanistici. Taj se princip može učiniti laicima malo komplikovan i malo težak i u tu svrhu je ovde priložena na 32. do 33. strane ta usvojena transkripcija koja je dalje dosledno sprovedena u tekstovima.